tako huda med ženskami, kaj ta kopirc hud med kopirci. Kaj tacga mi ni še noben rekel. Dej me. Na kopircu me dej. Kaj? A spet mojco sanjaš? Ne. Mislim, ja, ko si pa vedel? Ker ne vem, zakaj drugač skole potenciometer šlato. Kaj naredim? Ne zato sam človek krval pod kožo. Je na pijačo povab, ne? A po tistem, ko sem zanj hotel zamenjati kartušo na avtomatu za vodo, zato ko sem njeno Red Bullu. Ali pa ko so te dobili, da si njen kuli v nos tlačil. Nisem si ga v nos tlačil, samo malo sem se popravil skozi njim po nosu. Dobar, vrto si po nosu, isti šmoren. Ampak res bedno je pa bilo, ko si mi rekel, a ti pa parižanski požarni delaš? Ižanski gasilci imajo take špičaste čevlje, zato da lahko lažje po vogalih pogasijo. Ja, ta je že skoraj k, hej baby, a imaš nožke? Zakaj ga pol ne nosiš? Ja, skor. Stari, ne se sekirat. Ti si kriv sem to, da si se zaljubil vajno. Če imel pa brke, bi bilo pa obratno. Tako so mogel pa malo bolj potruditi. Itak bo rekla ne. In glih zato, ker nimaš kaj izgubiti, jo moraš povabiti. Pa kaj ne, prijem tja pa rečem, hej, a je tle kakšna miška za poservisira? Ne, ker to bi aj ti odsrekel. Ti samo lepo reč. A je tle kakšna kartuša za nafilat? Ne kompliciraj, natisni si svojo stiskalnik Iriko. www.vibor.si